عزیزی دوست و انباز فداکار هودایوخی شما همه خیرامه پروگرام ده ونگ ده زازان وندخانه ده کرمشکانی وری که دست به پروگرام ده خوی وندخانه ده کرمشکانی بکره سلامان خوی گرمان دوستین برایین انبازین شما حمل رای کنا هر وقت گانوشی و کیفوشی شما وازنا پروگرام ما فنازی هر گروش دست کنو پی اورو ازو بش چحاری قسم چحاری آستانک تا خوب بدومنا وری جوی شهر دامه استا بعد نای ما گوشتاره آستانک تا خوب کره يعني مسألة ذا حقيقية يعني شعر عمي كشتوغ نيا نفرقا نحشا نهارا نزي كلشا حسكردوخا هر تم حسكنا ورزنا روشنا هر وقت فكرنا وانا بوكا جوي نيتونا قلب جوي نيشكنا وانا شو وقت ازدو بريا نخاينا ونجي ببختا بخويا وشيئانا رندي رافيننا خرابي لنقام بنده هنقننا اس فك كسي نيرزنا كسي هلاك ودربتن نيكنا بنامد خويا وازنا شان خو براما از نكشتوغا ونجي وشنايوخا كشتنيرا نفرت كنا تم و تم قان وشي وازنا بلبل سرد دارانا سمد خوسري هر تمواننا قادر نبنا ونشنا كسي نوشننا قركتر ده مده نا چنيا كسي ره غداري نكنا زانايا هر تم رايا خوزانا كسي ورد پخيلي نكنا وازنا زي برايانا راويرنا روبوتيرا از نفرت كنا خورو تو غيرا حس نكنا نوازنا شرا دسترماي شار نابا وازنا خوب خو واهر سوز ده خوبا خسري وازنا كولتين را حاز نگنا زازايا هار و حوتك نيا بلنگازين نكره کاردستوغ شما نیا خنجه ما استو بزانه نای این کار کردوخته ده انبازه نکنه کشتوغ نیا هر تم حس کردوخه حق نونه قدر قیمت دایوخه وار و شید بمان
مانکاش یعنی مثلا دا خو سر ملکی بیورگی بش چاری هما بلز و بزا وره خودانه ورا ای کوی و کون رای او کویو که آ پیرکه و تورند جیا ورد بی او کو ای کافی دمو که کون رای دها نواتان خو پی بونیره زانه ورنا دزای جاده جنگی را آبریا یا جاده لجی را قتلی وراشتن را آبریای درسم را آبریای شنه نه تلی نه دحل نه سی نه کمر نه چال نه بر نه بر و نه جی دیوانه جوسر خو پید وردانه و رایا خو رامنه یعنی رسن کوی سر آپیرکه و تورند جیا ای کوی سرو ای کافی میانده پیرا بسته ویننه لاجک راکوتو لابره باپیرا جه ترسان ور چمی پیا نینایه پیرکه سنی ونگ لنگان آشنا ونا هما ورنا دستانا پیشنا تورند خورا و ای دسکننا خو زری رو هنده چند سانیان زریا جه کت تیتور لرزنا لابره دمو که نه ورنا دزایان ویننا خوری را نفس گینا و ینا آخو نا پیرکه که سنی نینام ویننا نینا را پرس کنا و وانا لاجه منو شما قد چی دی چی نیدی حال شارد ما سنینو کس وش مندو یا نه مندو شما راشت کسی آمه یا نه پرسان سرو پرس کنا تارقان وانو امه ما کس نیدی همه جا ونگ و به ونگ بی ونی آسای که ای بینی جی زی ما رمای بی جانا ما نکس دی و نجی راشت کسی آمه پیرکک وانا قشما اردو میتی جی نیدی حقان وانو امه ما کس نیدی و ما نه و تاردها ویشی وندره و چورشمی بونیره تابی پیرککره نیوانه همه کشتی بی پیرکک وانا ازانا شمای ونی وانه که اسپی نه قهریان لابره از زی نه اتقاط خوزانا که همه کشته ای ظالم و زورداران تارقان وانو امه والله استو سحمه رمای ما کس و میتی نیدی تبه شو راکوه منو دزاد خویا ما شما پاونه کام چزانو نو چند روز و چند هفته یو هم تو چما نیکوتو وانه تحب راکوا هون خو بگیره و بیره آخو که ما شوه پروده و ورا بینگولیا چولگیا رای کوه و شره تهون خو وش نگیره تدو نیشا دامش رای و نه کویان با وانه تو خو هبه آردا تو خو هبه آردا پیسر مضبوط بایرا وندرا که ما بشه رای برامه ونی نیبو ما نیمه ده رای ده تبشنه پیرکه هما چمان خو گینا و دستشنا هونا سمدو که ده هفته یو هون نکردو آشو و روجا بین ده ای کافی میان ده هون او عدزیان خو گینه
Aşağı bine nezdi yasi ne be edikena ner bi ters û xofya ê kafîmiyan ra vicêne û vera kodê bîngoliya kewnê ray. Aşewe xeylê ray, xeylê menzîl gêne. Nabênê bol, nabênî bol akenê û kewnê dûrî. Nezdî sodirî yenê resenê mêşeyê do zaf gurî miyan û di ê mêşî miyan de xo nimnenê. Nêwirna dezay çorşmara tay vaşê werdene tar û tur arêkenê û anê wenê. Arrocê fina nezdî yasî nê kewnê ray û vera kodê bîngoliya raya xo ramenê. Bi no hesaba şeş hewt şewan miyan de xo resnenê kodê bîngolî ver. Nezdî şanî koy vero dewê da çend keyeyên vînenê. A dewit talde de koy û kemerî dibena. Vanê çiçî beno wa o bo ma do şirê na dewit. Pîrkek vana sera se na dewit dewa şardê mayê bîngoliya. Nê wirna dezay nê watanê akerde xo şarî şêligî misnê. Semedo ki çinay eskeran înan rayo. Nê wirna dezay xo nimnenê na pîrkekê torînê xo gêna û şina hewştê keyeyê de vindena û venkena awahêran de keyî û vana. Wahêrê keyî ma meymanê şima meymanê homa qebûl nêkenê. Di a veng a cikerdenê de pîrkekê da zê ay eywanê de sornî ser û asena û vana. Wayê bê ma senî meymanê homa qebûl nêkenê. Pîrkek û torin de ciya derecan ra ling diyar kewtan ra yani lingan de merdiwan ra kewnê a diyar û şinê key a pîrkek da wahêr de ê keyî. Şinêkê pîrkekê veyva cê û di torinan de ciya tenya keye dirê. Na pîrkeka dêsimice hebê solix girot tepeya badê vatenan û perskerdene na hema lingan sera cirê mesela tertele de Dêrsimî ramayenda xo kena. Winêna a pîrkek jî cirê zaf qehriyê û çimê ci bî pirê hersî û da bermîro. Na fehm kena ki niyet rind a û aya jî zaf pey qehrêna. A sera na mesela yarmetey kerden da ê di dezayan cirê vana. Demok na vana a pîrkeka wahêra ê keyî perskena û vana ka ê wirna dezay çirê êniya mey hebê solê xo bigîre. Nan bûrê û aw bişmê. Avana çinay eskeran înan ra bi semedo ki şima nêterse yan jî çiyê înana nênê û înan nêkişê înan xo banan pey de dehlan miyan di nimit. Na pîrkeka wahêra keyî hema veyva xo rişena û vana şo înan biya wa solix bigîre û çend loqmey nan bûre. Na veyve hema şina û ê wirna dezayan ana. Na pîrkeka dêsimice cira perskena û vana. Camêr de şima çiniyê ka ê sebiyê û hetê kotiya şiyê. Pîrkeka wahêra keyî vana. Camêr de dewda ma hemine tersan ver
terk dev kerdo o şiye koyan sero kafan miyandı xo nimnene u askeran de Rumire kavne birsi. Vane beno bire finera berze devda ma ser u ma hemine xafil de bikişe. Eyra hemine terke dev kerdo. Düşmen biro veri camirdan xortan kişeno. Mane devci heme merdime peye. Camir de ma koyan sero kafan miyandı xostar kene tay rakavne u tay jî nobet pawene. Çend rojara fine jî yene xore werd û çişmitene gene bene. Awro kotibo nezdî şanî do çend peyam birşe semedê werd û şimitene. Qisanê xo ûna ramena û vana. Ma newe nê çiyara fek virade û verê heme çî nê wirna dezayan çareser bikere. Wan nê ê çinayê eskeran xora vece, çinayê ma xora de û ma berê ê çinayê înanê eskerey biveşne. Şima heme roşê ma sifte şmarê werd biyare ezana no çend roj û şewiyo qirda şimara çiyê war neşiyo. Nê hima çokdanê û roşenê vey vana pirkek da wahêr da keyî veynda veyv da xore vana. Veyva me şo bowni çiçî werdî esto biya wabûrê. Na hema bilez û beza na hema bilez û beza şina geyrena maxsena û çiçiyê werdî kewno cidest ana nînan vero ronana. Û nînarê semedê şimiten jî dovra jena ana cive. Nê hema kewnê werdî ser û werdê xwe wenê. Zeka a pîrkek va no çend şew û çend roj yo veyşan teyşan raya me. Veyşaney û teyşaney ver hêlera bîyê û nefesê ci biryaw. Na pîrkeka wahêra keyî hema şina kulînara tay çinay lajan de xo gena ana û nê wirna dezayanê vana. Şima berê şirê no wedede nê çinayê eskeran xora vece nê çinayê lajan de mi xora de ma berê ê çinayê eskeran siloy sero biveşne. Wa ê çinayê eskeran şimara nêvo ki nêzane şima eskerê û lejnê kerden ver ramayê. Demo ki fehm bikere û bizane hema herûnê de şima nanê qerşûna feka qulqulî kenê û kişenê. Adidine camêr de dewda maşî şima nê çinayê miyan de bivîne dovacê şima eskerê şima dişmenê û ameyê ma bikişe eger ê bişe êdo herûnê de şima bikişe. Semedo ki şima îna nêkişe. Ya do bîrê şima ser û şima bikişe yan jî do peyde bireme û şirê wet biyare û şima di leş bikewe. Cora vanê şima nê çinayê eskeran de Romî bivirne û ma hema ê çinay wertera vinî kere. Winî nêvo marê bela avêno. Navatene ser
نێورنا دەزای هەما شنێ وەدەدێ چنای وەدەدە چنایە ئەسکەران خۆرا vecene û çinay lacan de a pîrkek danê xora. A pîrkeka wahêra keyî yena na pîrkek da dêsimici kişta roşena cira pers kena û vana. Wayê newe jû mirê vace. Kaş ma ûna senî û çi hesaba amey û xo resna na dewda ma. Rewrewî raya kesî na dewda ma nêkewna. û kes tiyana ra nêravêreno. Na pîrkeka dêsimici mesela serera heta bin jû na pîrkekê rê vana. Labirê demo ki vana nêşena xwe te pêşo. Zê dalpana hersî bermî ci çiman ra war benê. Zere û zerrî miyan ra keserî axî ofiyan cena û nehlet varnena zalim û zordaran ser. Na pîrkeka wahêra keyî bi virara şina nay ra û nay pêt pêşena xwe ra û vana. Wayê kes nêzano sevaco. Hember nê tertelî bê nehlet varnayene kes nêşeno çîna vaco, çîna bikero. Qise nêvîneyeno ki kes bivîno û vaco. No ki êyê kenê heywanê wehşî jî nêkenê. Ê kerdenê însanan nîye. Ê însaney nîya mehluq nayê. Wayê tizana camêrdanê ma jî aşnawito û vanê makîneyê aletê do zaf girs est o zê qerqûşana qertelana perzaneyê pa û azmîn ra pereno. Akı ê aletî ê makînî kar ana jî çeynekêna zaf cenca. Yani keynekê da zaf genca. Vanê o makîneyo zê qerqûşan kişta peynîra qenda xwe ra çiyê do zaf girso zê lox da banî azmîn ra viradano cêr. O çî cêr diteqeno û çi kewno ci ver bi gan û bêgan hemin kişeno veşneno erd ra keno vila. O çiyo girso ki cor de azmîn ra zey lox da banî viradanê cêr vanê bombayê. O makîneyo ki zey qerqûşan azmîn ra perzanan de xwe bin ra bombay viradano cêr û şarê mayê Dêrsimî têtew qetil keno kişeno eyrê jî vanê teyarey herbî cengî pîrkeka Dêrsimî ci vana lê wayê ma nêşayê serê xwe cayê ra vecê yan jî biwrênê ma nêwetardê nefes bigîrê xebera ma dinyayê ra çi nêbî. Ma nêzanayê oyo sebeno semedo ki deyan û girotena ma teberdê Dêrsimîya yanê embriyanan de mayê Dêrsimîya amêbî birnayene. Eyra ma nêzanê se bîyê se nêbîyê. Dinya de kam ame bi ma ser kam nîame bi û kê ma bomba kerdê ma nêzanayê newetiya vana ez o tora aşna wena. Boka homa belay hemin bido. Labirê demo ki behsê nê çiyan kena jûjûfine qisey qirda cide benê gire. Nêşena qisey bikero û zor nefes dana gêne.
نوت آ جنیا که آ پیرککا که قصد که اینا قصد کرده آ سبیها گکچه بی سبیها گکچه دیسم به تیاره بمبا کرد سمدو که آ پیر سمدو که نه بول عدزیایه و بطلیایه بنه نزدی یاسی کونه جا نزدی نیم شوه لاجه آ پیرکک حسن و دزای جه عزیز یا کویان سرا یعنی وارکه چی وردی نان و شامی بره دزا و خازان ده خوی سر ده کویره سمدو چند روزان رفنه ده مردمی یعنی و ورد بنه دمو کنه یعنی مایا حسنی آیا بنا و حسنی ری وانا بیونگ به میمان ما استه حسن ماردا خورا پرس کنو و بانو دای میمان ما کامیه مایا جوانا لاجمه حبی روشه اشمار مثلا واجم زلال کرم مایا حسنی دست پیکنه سررا حتی بن مثلا جو بجو جری وانا حسن وانو دای وانه ما نه ورنا دزایان آیا کری و خود بره کویان سر همه جا عسکر و گرینینو دمو که بیره و نینان تیانان ده ببینه یا دو خود بره لج یانجی قرشونی سرد جیانه و بکشه پیرکک و تورنده جیا مثلا نیه و ایت یاد دو ده بمانه زک دو جه مای شما همه دو جان ما جیا دان سناسناین و همین تنبکنه و کس کو فکره قصه نه رمنو و نه وجو ای غریبی به دوج ما نیه پیرکک و تورن ججی تنبکره و چیه نه واجه و چیه خو فکره نه رمنه کس نه واجو ای میمان مای دوج ما نیه پیرکک و تورن ججی تنبکره و چیه نه واجه و چیه خو فکره نه رمنه و قال درسمی و رمی نبو زک دوج مایه مردم مایه اما مایا و ونی حرکت بکره که ای شک نکره و جیرا نوجه او وقت کس چیه پده نوجنو همه دوجان تنبک خورا ما چند که ما تیاده پانشش که و همه جی مردم پیه زک موا و سمد پیرکک و تورن ده جه مثلا چنیا لابره سمد نه ورنا دزایان تیانان زاف تالوکیو زی آدر ده شواتیو وانه ما اینان بره کویان سر خوهته حتی که ما جنه جای رای و چاره ببینه ما اینان تنیا نه وردانه اورو را تپیا ای ورنا دزای جی دزای مای برای مای اگر ما ایناره واهر نوچیه ما د ناموس و انسانی چنیا دمو که نه قصه کنه که نوانه نه ورنا دزای جی آیا بنه و همه قصان اینان آشناونه دمو که ای قصان لاج ده پیرکک حسنی آشناونه زر یا جبنا رحات و نفس گینه با ضعف کفوش بنه که ای جنه واهر و جنه مایا حسنی
سفته وی و خو کنه آیا سمده چی وردی حاضره کردنه بحثو جی شنا کبره ودد راکوتن تنه نه ورنا دزایان جننا و اینا ورزاننا خورا ترسان ور نه ورنا دزای بچنایا کوتی بیجا هما بلز و بزا ورزن خوسر و یعنی ایوانه حسنی نان هته حسنی ناره مثلا وجایان دا سرد کویان وانو و ونا واتنان خو رامنو مادو شما جی بر خو هته ایا تپیا بفکریه کما جره چرای و چاره ویننه نه ورنا دزای وانه شما همه چی ما رندری زانه ما نزانه تیانانده اویو سبنو سنه بنو ما زاف خشیمنه چیانده اوناسینانه شما سنی وازنه و سوانه وازه شما بو جنیا حسنی حبیزا حبه تای چی وردی کید خورا و حبه جی کیانده دوجانده خورا خیلی چی وردی و شمتن رسنن پی کنه حقیبه و سلان میان همه چی کرد حضرت پیا حسن دزای جه عزیز و نه ورنا دزای حقیبه و سلان ارزن خود دوشی و حتی سرد کویا کون رای رایو حسن نینار وانو ما هلفنه به سلامتی جای خوی سرد کویان رسه و جاده ما به نفس و هرایا مزد درحاتا سر و بول بول قسی کنه پلانی وراجنه کامادو شما سکره و حتی کوتیا رای کره نه یعنی رسن سرد کوی و جاده حقیبه و سلان خوی وردی کرشن زرد کافی فکان جا کنه و حند ورد خوی آروجه جرا وجنه و ای بینان بنه کافی میانده سیان پیده چالانده تالدیانده وشنمنه که دمو که وجاد نیبه جو بیرو ای کافی میانده ای ورد اینان نیوینو ورد خون نمت تپیا صرفه خو راکنه نان و شام یا خو ونه نان و شام یا خو ورده و سرا ورشتی تپیا حسن مثلا نه ورنا دزایان دده خو قنبری ری وانو قنبر خیلی به عمر به هم زانایه و هم جی واهر تجربان ده زاف گرد و هرایان به سمدو که به سرانا کویان سرو محکوم به خیلی چی خیلی فلاکت و مسئله چی سره را راوردی بی خیلی رای و نقبی دی بی و به زوره آمده همبر پی نیمه امر ده جه کویان سرو پر بده سر جه نزدی 65 حوتای بی هونا جی کویان سرو محکومه کرده واته از بمرا از دو کویان سرو بمرا ایرا زبط نبیه و دست نیامه هندک کویان سرو من به لیری کو و کران دحلو کمران چالو دران جای آ دودا اینان او وار ایناجی ای دیبه و مردم خو آر دیبی و جاده بانی وراش دیبی و تیجا بیبی او وره کوی او زمی کوی خوره کرد به وار کرد به جای ستار بیاینه آدوا اینان
koy vero karan peydi caye do talde awa bibi روی نه رaya rayvanan ne mahkum û eskeran kewtê acê kes xusûsî nê winyayê a dewe kesî rewrewî nê diye û raya xwe panê kuwaye Senî Hesen na mesela nê wirna dezayan cirê vano dedo qember vano şima qem meraq mekerê ez bi emir dê homaya bi îzin dê homaya newdes rojan miyan de dewa şima may û piyê şima yan jî ber û merdimanê şima kenan ca ka nika kotî de rê destê min zaf dergo reseno nê dorman hemin e heme ca û heme dewan de dostê min olvazê min rayenbazê min ê çekdarê est ê ez hemin rê xeber rişena ka nika ê kotî di cawar bîyê semedo ki xeylê dewan cay xwe virnayo semedê xwe pawitene bolê ci hikûmetê newî dest remayê ma verî namey Osman de Melekan aşnawit be Taynan vatê kiştenda înan sera merdimê ey bera ey xeylê riştê cayan riştê sirgûney dewa ci kerda veng labirê şima qaxû megîrê kotî benê wa bibe ez do înan peyda kera dost û embazan dê mira kes min nêşikneno çi çî ci dest ra bîro texsîr nêkenê û heme waştenanê min anê ca min jî wextê xwe de za paştî daya înan û waştenê înan ardê ca hele şima mirê hebê behsê qeçikînda xwe dewda xwe may û pêrdê xwe kalik û dedandê xwe dewij û sinasnayan dê xwe bikerê beno ez înan bisinasna yan jî heqdê înan de wahêrê zanayen ba û bina zanayen ser dost û embazan dê xorê xeber birşa wa bewnî rê pers kerê û ca kerê ew rojê ameya peynî da nê beşî nê qismî homa izin bide ma do bidomne ez texmîn kena yani en kemî çihar panc beşî daha mende hemeyê ci vîst vîst û panc perî bî ma do beşanê bîna bidomne Bo aw e çend babetî mavaşê ek zekmevaya ez ji fin û naxurê roşena çiya nûştina no ji fina wextê de min nûşnao aw e yani tirkî vanê sû awa lêlin bulanık sû awa lêmin kirli sû awa agozyaye arındırılmış su awa niya goznaye arındırılmamış su awa boyunu kokmuş su awa zelalı bulanık olmayan su awa germe sıcak su awa grenaye kaynatılmış su awa honike soğuk su awa dengizi yani deniz suyu
Ava dengizli. Deniz suyu. Ava roy, nehirlerin suyu. Ava dolan, göllerin suyu. Ava varani, yağmur suyu. Ava vavre, kar suyu. Ava zemzemi, zemzem suyu. Ava gulan, güllerin suyu. Ava bunckan, havuç suyu. Ava turşi, turşu suyu. Ava şalgami, şalgam suyu. Ava sıskı, o da bir nevi yani şalgam şeklindedir. Ungur da şirera, purde ungur da şirera vrazene o hususi sörek vraşte bazı cayanda binana bıbla. Ava susi, biyan suyu. Ava portakalan, portakal suyu. Ava şamıkan, yani frengan, domates salçası. Ava zebeşan, karpuz suyu. Ava xavxan, şeftali suyu. Ava kahan, kah kurutulmuş armut. Onları kuruturlar yazın. Amnani inan kene vişk, zimistanı jihane, kırtıki ava germe verdane ciser, beni nermi, tepeya hem uni bu koçkana venem, ji ava cira avcı vrazene vene, ayramane ava kahan, ava isotan, biber salçası, ona işte. Mavaze ne pero avi, ona este yani, bolye yani ne mühim ece ma nuşnay. Şimdi burada bu kısa bir yazı var. Şimdi Türkçe yazılara geçeceğim. Şimdi daha önce de bunu biraz izah etmiştim. İşte bundan kaç hafta önce Sayın Recep Tayyip Erdoğan astronota isim arıyordu. İşte bir isim bulalım. Öbürleri kim astronot diyor, kim bilmem ne diyor. Bu da Türkçe, tam Türkçe olacak bir isim diyordu. Ben de o zaman böyle kısa bir yazı yazdım. İçerlendik yani. Çok güzel ama yani kendi dilinden isimleri bulmak, çıkarmak, olmayan isimleri. Mesela diyelim ki Jilet Fransızca bir isimdir. Jeton Fransızca bir isimdir. Yani öbür devletler kendine göre Jilet ismini çıkarabilir. Efendime jeton ismi. Gerçi biz jilet diyoruz. Türkler de jilet diyor. Yani her bir şey aynısı oluyor. Ben şöyle demiştim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında dedi, uzayımız hazırdır, Ay'a gideceğiz ve astronot için Türkçe isim arıyoruz dedi. Bir halkın kendi dilinde isim aramak, bulmak onların hakkıdır. Güzeldir, zaruridir. Ay'a gitmek, astronota isim bulmak güzel, çok güzel. Fakat bunun yanı sıra daha da güzel şeyler de var. Yapmak için. Nasıl ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor astronota isim bulalım. Bizim de bir arzumuz ve hakkımız olan dilimizde resmi olarak eğitim görmek. Bizim dilimiz var fakat ne yazık ki kayboluyor ve hakkımız olan eğitim verilmiyor.
Biz de Zaza dil eğitimi istiyoruz. Nasıl ki Recep Tayyip Erdoğan astronot ismi istiyor, biz de bu coğrafyanın kadim halkıyız, dilimizden eğitim istiyoruz. Biz de Zaza dil eğitimini istiyoruz. Biz 8 milyondan fazla bir halkız ve bu coğrafyanın en kadim halkıyız. Buna hakkımız yok mudur? Bu dil eğitimi bizim hakkımız değil midir? Elinizi vicdanınıza koyun, söyleyin. Astronota isim bulalım. Herkes yazsın, oylamaya sunulsun, çıksın hangisi güzel, tam Türkçe ise astronot ismi o olsun. Onun yanı sıra bizim halkımızı da sevindirmek lazım. Resmi bir dil açılırsa bu 8 milyondan fazla halk da sevinecek. Daha ondan güzel bir şey olur mu? 100.000 defa aya gitsen onun kadar sevap alır mı? Güzel olur mu? Olmaz. Onun için biz de Zaza dilinde resmi dil eğitimi istiyoruz. Dilimizin de kaybolmaması için eğitim bulalım. Eğitim görelim. Zaza dili de kaybolmasın. Yaşasın. Bu dili yaşatmakta güzel değil midir? Zazaça dil eğitimi verildiği zaman 8 milyon Zaza'nın gönlü fethedilecek. Hoş olacak. Bundan güzel ne var? Biz de kendi şehir ve köylerimizin, mezra ve sokaklarımızın ve bazı levhaların isimlerinin kendi dilimizde Zazaca olmasını istiyoruz. Bizim de hakkımız yok mudur? Biz de kendi dilimizi öğrenip yazmak ve okumak istiyoruz. Bunun da tek çaresi resmi dil eğitimidir. Burada mühim bir nokta daha var. Ben onu da dile getireyim. Onu da dün gece işte bazı haberlerden, öbür taraftaki irtibatlardan edindim. Çok büyük bir tehlike var Türkiye üzerinde, Türkiye coğrafyasında. Bakın, dile getiriyorum. İyi kulak verin. Sonra da fikirlerinizi yazabilirsiniz. Anadolu, yani Zazaların, Kürtlerin ve diğer bazı azınlık halkların yerleşim yerleri çok yakında, çok yakında Arabistan olurlar. Arapların savaşlarla tamamen ele geçiremedikleri, daha önce savaşlarla biliyorsun asırlar boyu Bedeviler, Araplar her tarafa saldırmışlar atlarıyla. Ele geçirmedikleri Zazaların ve Kürtlerin yerleşim yerlerini bu sefer de güçlerle ele geçirecekler. Bazı partiler onların oylarını alabilmek için ha babam ha gelmelerini istiyorlar. Hükümet de buna bir önlem almıyor. Çare bulmuyor. Ha babam ha durmadan Araplar coğrafyamıza dolduruyorlar. Kendilerine biz milliyetçiyiz diyenler, biz vatanseveriz diyenler gık demiyor. Adeta uyuyorlar. Onlar zannediyorlar ki bizim topraklarımızı istila edecekler, ondan sonra hep onlara çalışacaklar. Bilmiyorlar ki ondan sonra sıra onlara gelecek. Zaten neredeyse İstanbul'u istila etmişler. Yakında
diğer yerlere de yerleşirler. Türk milliyetçilerinin gözleri ancak bu coğrafyanın kadim halkı olan Zazalara yetti. Söz konusu Araplar olunca sesi sedası çıkmıyor. Arapların karşısında korkularından sus pus olmuşlar. Yarın göreceğiz onların başına ne çoraplar örerler Araplar bu coğrafyada. O zaman onlar görürler neler olur. Hiç güvenmesinler. Araplar hepsinden önce onlara saldıracaklar. Çünkü onların önündeki engellerden bir tanesi Türklerdirler. Sonra Kürtler ve en son da Zazalar ve diğer azınlık halklar hedef olacaklar. Aynen geçmişlerde olduğu gibi önce kuvvetlileri yok edecekler ki yolları tamamen açılsınlar. Kuvvetlileri ortadan kaldırdıkları zaman da rahatlıkla Avrupa'ya doğru ilerleyecekler. Zaten en baştan da planları budur. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bu şeyler artık şey etmiyorum. Hepinize iyi geceler dilerim. Dinleyenlerin hepsine teşekkür ederim. Dağıtanlara da teşekkür ederim. Aslında yani her tarafa yetiştirmek lazım. Ben söylemiyorum. Ben reklamlı olmasını istemiyorum. Ben zaten bir program yapıyorum. Bakanlar bakar, bakmayanlar dilini ısırır, çekilir gider. Ondan sonra diyemezler ki ya hani Zazaça program yapılmıyor. Zazaça işte bakın hem tarih içeren hikayelerdir, hem acılarımızı dile getiren, tertelelerimizi dile getiren, bize yapılan haksızlıkları dile getiren hikayelerdir ki teferruatıyla süslenmiş, bezenmiş, yazılmış. Üzerinde müthiş çalışmalar yapılmış. Artık kaybolmaz bunlar. Onun için yani onlar bilirler. Ya götürüp bunu ileride çoluk çocuğuna dinletebilirler. Torunlarına dinletebilirler. Ne diyelim? Canları sağ olsun. Zaten başta bir şiir, o şiiri zaten bugün yazmıştım. Okudum, söyledim. Biz ne kurtuz ne ayıyız. İnsan severiz. İnsanlara değer veririz, kıymet veririz. Onun için ömrümü de bu yola verdim. Yani eğer bir tane gencimizi de o kötü yollardan çevirebilirsem, o dağa çıkanları döndürebilirsem, o efendime söyleyeyim terör örgütlerine katılanları döndürebilirsem ne mutlu bana. Yıllarca bunun mücadelesini verdim. Tehditler aldım. Bin bir türlü canlı sağ olsun. Feda olsun. Hiç minneti yoktu. Zaten bedelsiz hiçbir şey olmaz. Muhakkak bir yerde bir bedel ödeyeceksin. Şavaş mahmin veşbo bimane varu veşeydi.